جزاك الله خيرا يا شيخنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inkatan puji iban sanglit tuput pamahasut si maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Sadda salawat iban salam papanghu na tu pilihan, panghu singkatan kanabihan iban karasulan, amunin nabi na tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, danin kasahabatan niya, iban mga karabat ahli niya, iban ni mga sila manusia amuin miyamagad hapapanaw ibang panghindu sinsiya. Jari niya mga palanggungan sin kami pag-iman, mulya kamo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Muna-muna, bulansangan na mo ginhawabaran sin kami, sin papagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sababin pagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala, amurindan sabab hasupaya madawhat na tuin ulong iban karidaan sin Allah. Mga pabilin hambuk mano siya kya ulungan sadta kya ridaan na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Way buli rapatin pasurun na siya sin Allah subhanahu wa ta'ala palom sin sulga niya. Jari niya mga katautay manghuran mulya sin Allah subhanahu wa ta'ala. In kabuhi sin kita niyo manusia den diha dunya. Labi luwa na yung mga bariman fa Allah subhanahu wa ta'ala. Way ruun katutug sin kahalan sin kabuhi na turendi. On waktu inhambuk manusia pananamun sin Allah subhanahu wa ta'ala sin kakuyagan sa onda waktu isab datungan na isab siya sin parkala kasusahan. On waktu in Allah subhanahu wa ta'ala pananamun inhambuk manusia sin kasanyangan den diha dunya sadta sin kasaddapan niya sa onda waktu tanda sun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala sin parkala kasigpitan. On waktu in manusia yan halom sambu, yan halom kusog, iban kaya yung pamaranan niya. Sa onda waktu pananamon siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, atawakan paratungan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala sin parkala kasakit. Dihini na sadyang kahalan sin kita niyo rendi haloman sin dunya. Sambil na sadya kita niyo dagpakan sin kamatay. Labi luwa na yung mga sila bariman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Agun-agun wayroon hugnaan sin partandasan ibang partukasan kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dinasabi na sabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadith niya, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. In dunya aming piyaghuhulaan sin kita niyo ini, in siya nilong niya pinjala atawakan pagjijilan pa mga sila bariman. Sadta surga pa mga sila nagkukufur pa Allah subhanahu wa ta'ala. In kamaksuran sin kabtangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, yagupaman niya in kahalan kabuhi sin mga sila bariman, pa mga sila manusya yawn halawman sin pinjala at tawakan halawman sin jil. Sabab in manusya amun yawn halawman sin jil, di nila mahinang in kaywanan din ha mga kawayaan nila hinangun. Aon din ha mga hinang amuin mabaya nila hinangun atawakan paragbuson sa sumagawa di nila tumahinang sabab sin aon diyang kaantubtuban sin kakahinang nila. Damikyan in pamanaw-panaw nila bibilang day sabin mga tikang nila. Di ira sila manjari lumiyo hadyang kaanbiutang kanila sin parinta. Bihat turay sabing kahalan sin kita niyo mga bariman fa Allah subhanahu wa ta'ala. Biutanganin kabuhi sin kita niyo sin jangkaan sin Allah subhanahu wa ta'ala amo ni mga parkala muharramat. Di kau manjari lumiyo hajangkaan biutang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab mga pawila ko ng liulakad, liakaran mo in jangkaan biutang sin Allah subhanahu wa ta'ala, wayroon na datungan mo, wat maling ka na mo rin kapiligruhan, mangdahi mahinang sabab majuljananin hambuk muslim. Sadta in parkala dunya ini inyari sinasabot na to sulga pa mga sila nagkukupur pa Allah sabab may tain kabuhianan nila rin di ha dunya nagpapasaddap nagpapasan niyang sadya
sadta nagdudul sin hawa nafsu nila. Ang paindarul akhirah, amunin adlaw akhirah, mapinday sabin kahalan din dito. In adlaw akhirah, amoy sabiat do in sulga sin mga silabar iman mattan fa Allah. Sadta amuray sabiat do in pinjala, pagsisiksaan, pagjijilan ha mga sila taon nagkukupur pa Allah. Dinasabyan, biyanasin sambat, wayroon katutug sin kahalan sin kita niyo rin diha dunya. Way buli rapat in tiap-tiap din katutan niyo suway na to pagsabaran. In uno-uno partukasan atawakan partandasan sin Allah subhanahu wa ta'ala magjato hakawi sin kita niyo. Nasabot sinambuk syair rahimahullah subhanahu wa ta'ala, thamaniyatun tajri ala nasi kullihim, wala budda lil insani yalqa thamaniyah, sururun wa huznun wa ijtima'un wa furqatun, wa yusrun wa usrun thumma suqmun wa afiyah. Law sinambuk syair kaulungan sa sin Allah subhanahu wa ta'ala, aunlong niya walu pakaradyaan maglaway atawakan magdatong si hakabuhi sin manusia. Sadta way buli rapat in walu pakaradyaan ini suway tuod selong niya dumatong atawakan lumaway hakabuhi sin manusia. Panagnaan amo na long ni insururun kakuyagan. In kakuyagan ini lilimbangan siya sin parkala kasusahan. Bukon hakatan kahalan halong kuyag na sa ding kabuhi sin kita niyo. Sa onda waktu, iban hakamatauran waktu pananamun kita ni sin Allah subhanahu wa ta'ala sin parkala kasusahan. Damikian ijtima'un wa furqatun. Aun waktu in kita niyo nagahambuok, nagaagad-agad iban sin mga tao kalasahan na to. Nagahambuok, nagaagad-agad iban sin family na to. Nagahambuok, nagaagad iban sin taymang iban sin kabagayan na to. Sa sumagawa, aun da waktu, in Allah subhanahu wa ta'ala tanda sunya kita ni sin pagbahasahon furqah. Amo na lang niya in pagbutas haantara sin manusia. Misan biyari in lugay, in haba sin pangumulan, sin pag-agad-agad niyo, magkasila sa aunda waktu papagbutasun da kamo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikian yusrun wa usrun, amunin kasanyangan, kahalulayan, sa sumagawa lilimbangan siya sin parkala, kasigpitan. Damikian sukmun wa afiyah. Aun waktu in pamaranan sin kita niyo halawm kusog iban kaya. Halawm sambo in pamaranan sin kita niyo. Sa sumagawa aun da waktu pananamon kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala sin parkala kasakit. Biya na sin sambat na tukain na bihayni na sa ding kabuhi sin kita niyo rin diha dunya. Wayroon katutug. Wayroon katutug sin kahalan sin kabuhi na to. Sambil na sadya kita niyo datungan sin kamatay. Dahil nasabab yan, dumihil kita niyo maniyo ti ulilayan. Hahambuok din ha mga walo pakaradyaan na sabot na tukaina. Amuin madaran magjato hakabuhi sin kita niyo manusia. Amunin pagbahasahon alhuzun. Amunin pagbahasahon kasusahan. In parkala kasusahan, inyari karya sali magjato hakato tanyo manusia. Sadta in parkala kasusahan bang nato sadya kaingatan nagbibidda-bidda in pagdasin manusya sin parkala ini. Aun din ha mga manusya in pagdani sin parkala kasusahan agun-agun di mo katilasan ha pamayhuan niya sininsya na sususa. Kakitaan win sawa ay mo kaniya, kakitaan win uyom katawan niya. Agun-agun makatali ka wayron mo problema sin tao ini. Sa sumagawain hakikat kasabunalan niya, aun to iya to kasusahan tiya tapok niya di niya ipatampal na manusya. Aun di sab din ha mga tumpukan sin manusya, mga pawila sila datungan kasusahan, agun-agun di mo isab mara magbisara. Di mo katiyo-tiyuan magtuy dugalan, magtuy ko bisarahan bukom marayaw. Aun di sab din ha mga manusya, mga pawila datungan sin kasusahan, wayroon makawa ataw akan madawhat mo kaniya. Sabab di tud sab siya magbisara. Asuhon mo ning problema mo, may ta ko nasusa, di magsambag wayroon madawhat makawa mo kaniya. Sa in makabuka amin kahinapusan, ahon din ha mga manusya mga pawila datungan sin parkala kasusahan. Agun-agun di nila kasabaran in panandas sin Allah subhanahu wa ta'ala, sambil mulahon nila na bunuon nila ng ginhawabaran nila.
pila na sadyain kaya sakupan sin kita niyo. Nagbuno sin ginhawabaran, naggantong na ka, nagdugso na ka simbaran, hasabab na sin kasusahan yung puunan niya. Di nasabab yan nagbibidda-bidda in kahalan sin mano siya magdasin parkala kasusahan. Di nasabab yan kumawa kita niyo maniyo-tiyo din ang mga pangadjian. Matakaddam amuin mapakaisin kita niyo hakabuhisin kita niyo. Bang biyariin kita niyo magdeal sambat sin bahasa iwan sin parkala kasusahan ini. Sadta kumita kita niyo umukab kita niyo rin ang mga kissa sin mga kanabihan na kauna. Tungod pa bang biyariin nila diya nag-atubang in kasusahan doon nakabuhisin sila. Sa harita pa, masabot yung mga kissa si mga kanabihan, ingaton na to na maniyo-tiyo, bang uno bahain din ha mga asbab, kasabab-sababan, bang mayta magkasusayin manusya. Mataod din ha mga asbab, bang mayta kita niyo magkasusa at tawakan pagdatungan kasusahan. In panagnaan sadta in puntukan nasabot si mga kaulamaan sin kita niyo. Sabab mayta magkasusa in hambuk manusya, kathratus sayyiati wadh-dhunubi wal ma'asi wat taqsiri fi huquqillahi ta'ala. In panagnaan sadta in puntukan mayta magpakananam kasusahan in bukmano siya hasabab sin taud sin pardusahan iban maksiat niya fa Allah. Hasabab sin mataud niya nahinang niya dusa fa Allah subhanahu wa ta'ala tandasun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala sin parkala kasusahan. Amuin maghinang na sadya kita sin pardusan sin maksiat fa Allah, hari na to na pagtaubatan fa Allah subhanahu wa ta'ala, inyat tumangdahi papatandasun ko sin Allah subhanahu wa ta'ala sin parkala kasusahan. Damikyan wat taksir fi huquqillahi ta'ala. Amunin paghaman-haman, pagpahil-pahil kapatut sin Allah subhanahu wa ta'ala munin parkala pag-ibadat. Dinasabab yan niya ko nagugulal bar iman. Amuin nakananam kasusahan na waktu ini. Asubuhain ginhawabaran mo, may baha ko pagdatungan kasusahan. Bukunda baha hasabab sin aon din ha mga maksiat, pardusahan na hinang mo pa Allah subhanahu wa ta'ala, wala mo kaya pagtawatan kaniya. Atawakan hasabab baha sin pagpahil-pahil, paghaman-haman mo sin pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yatin panagnaan. Damikyan din ha mga asbab, may taimano siya magkasusa. Amo na lang yung kathratul a'mali wal mas'uliyat. Asabab lang niya sin taod, sin hinang niya, iban sin masuliyat niya, may responsibility niya. Asabab sin taod, sin amal, atawa kan hinang sin amukmano siya, iban sin responsibilities niya, mahinang niya to sabab, amuin masusa siya. Sambil, aun waktu long niya, di niya na makontrol, di niya nakakausan, halulayon yung mga responsibilities niya. Sambil long niya, aun waktu, lisuan na siya, malawa nin rakba niya. Lawaan na siya gana, huminang sin, mga parkala ayat to sambil na sadya silong niya, mag-failure sa batsim bahasa. Aun pa rin ang mga sabab, damikyan, gayabot tawafuk al-a'ili. Amulong ni pagbason, absence of relationship antara si mag-family. Banga pamila bukon, mahugot, in parsugpatan sin mag-family, in maasiwan sin anak niya, in sila in magtaymanghud magkahi bukon makusog in parsugpatan relationship nila aun waktu inyat tumahinang sabab masusa atawa kan datungan kita ni sing kasusahan sabab kitaon na to hakahalan sing kita ni bihaon nagahambuk ba sa sumagawa duwaing hinang katan di na agon makapagbisara in maasiwan sin anak niya di na makaasuwin maa sa anak niya anak o problema mo atawa kan ong kagunahan mo mahang na. Dahil niya toon waktu mahinang sabab, magkasusahan si urin maas iwansin, mga kaanakan niya. Damikyan hamok din ang mga salagbo-lagbo resab, amuin sabab, may ta magkasusay mano siya, amo na long niya in parkala financial problem. Asabab sin alta, asabab sin pagnafaka, labiluwa na hazaman sin kita ni wiya mataod kialawaan usaha, mataod kialawaan hinang hasabab sin jima tukato taniyo. Dinasabihan matao din nagproproblema. Labi luwa ning kaamaan amoy nagnanafa ka naggagasto ha mga anak asawa niya. Nagtatali bang biyariin siya makalawag usaha supaya o mapakaon niya anak asawa niya. Damikyan nagtatali bang biyariin hikapa-school niya anak niya atawa kan hikapag amin pag-enroll niya madrasa mga kaanakan niya.
Hambuk day sa din ang mga salago-lago sabab mayta magpakananam kita niyo kasusahan. Damikyan din ang mga asbab mayta inmano siya magkasusahan, mautu syakhsin azizin aw isabatihi bil marad. Bang apabila aun din ang mga kalwalga sin kita, kalarasahan sin kitain, miyuna na rin katutan niyo. Ay bimakna nawafat na. Inyat turamikyan mahinang day sabsabab magkasusahanin hamuk mano siya atawakan lang niya kyuddan sakit inbaran niya atawakan ni marwaing din kaniya. Mga pabila kuddanan ko sakit atawakan in mga mano siya katilibot mo kalasahan mo kyuddan sakit aun waktu magpakananam kita kasusahan sabab sin mga parkala ito. Damikyan hambuk pa rin ha mga sabab amoy magpakananam kita niyo kasusahan asabab long niya sin al-khawfu ala nafsi wal akharin min isabatihim bi ay makruh. Amulungin buka paginhawabaran iwan sin pamarugaing ding katutan niyo asabab sin mabuka kau kaluon juma tubukon marayaw. Doon naka aun din ha mga family mo amin kuntarahan mabuka ko malapay in family mo inyat turamikyan mahinang day sabsabab amin magkasusahan ni mano siya. Mataod pa rin ha mga asbab nasabot si mga ulama kahinapusan sabuton sin kita niyo aun din ha mga aun long na pagbahas aun long si mga ulama al-huznu bila sababin zahir. Aun long niya kasusahan sa sumagawa di mo kaingatan bang uno tuodin sabab niya. Di mo kaingatan bang unuin amin puunan sin sabab sin parkala kasusahan niya on. Aun sa mga mano siya mag-iyan long niya nasususa ako yan atawakan lialamahan ako. Sa sumagawa di ko kaingatan may ta ako lialamahan atawakan nasususay ni. Law si mga ulama bukon sa tulong niya di niya kaingatan bang unin sabab may ta siya nasusa. Sa sumagawain maksud long niya hakabtangan niya to amo na long niya inbang apabila timaud na long niya problema niya aun waktu di niya nakaingatan di niya na matugila hauno rin ang mga problema niya tin nagdihil kanya kasusahan. Di nasabi ng mga pabila na mukmano siya namong nasususa ako yan atawakan lialamahan ako yan sa di ko kaingatan bang may ta ingatayin mano siya mataudin pil problema niya. Suway maingat kau dumamag muamala kaniya. Suway maingat kau dumamag advice kaniya atawakan patumtuman mo siya. Amuyatin din ang mga asbab nasabot si mga kaulamaan sin kita niyo. Dinasabihan kumawa kita niyo maniyo tiyo din ang mga kissa sin kanabihan. Amintianda sin Allah subhanahu wa ta'ala sin parkala kasusahan. Muna-muna amunin Nabi Allah Yaqub alayhi salam. In qissa si Nabi Allah Yaqub alayhi salam ma'lum katu tanyo katan. Sadda sin anak ni amunin Yusuf alayhi salam. Haupuon na to sa din qissa sabab sin haupuin waktu na to. In kiaunan si Nabi Allah Yaqub alayhi salam mataud anak niya. Sadda in kanungnungan kalasahan niya lando rin ang mga kaanakan niya amunin Nabi Allah Yusuf alayhi salam. Doon mayan imigil jimangki mga katautay manghuran sin Yusuf kaniya. Sambil na sadyadyan nila matupa kalayuan in Yusuf, sambil yulog nila matupalungag atawakan palunggang, ampa sila nagpretend sambat simbahasa, basa kya unlong ni Sindhiib, amin iru kya kang atawakan iru gimbalong ni Yusuf. Diyahan nila imbadyo sin Yusuf sa tabiutangan nila do ang papiyakita nila, paama nila mo ni Yaqub alayhis salam. Na nasusa in Yaqub alayhis salam sabab sin mayta long si mga anak niya tay na in anak niya amin kanungnungan kalasahan amo na Yusuf di nasabab yan nagkarukkaan in Nabi Allah Yaqub alayhis salam dumadlaw magtangis magtumtum ha anak niya kanungnungan sambil wayroon din ha mga yadlawan in buat malingkan nagtatangis na sa din kiaunan sin Yaqub alayhis salam sambil longsin Allah subhanahu wa ta'ala hafarman niya wabyaddat aynahu minal huzun sambil nasadyalong niya muti in mata sin Nabi Allah Yaqub hasabab sin pagtangis niya hasabab sin kasusahan niya bang dini ka tubi katarak amuin muti ni mata mo di na ko makakita nabuta in Nabi Allah Yaqub alayhi salam hasabab sin kasusahan pagtangis niya pagdangulngul niya hasabab sin kamatay sin Nabi Allah Yusuf alayhi salam. Sa sumagawa, unimpiyamong si Nabi Allah Yaqub alayhi salam, qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah, wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun.
tanda sin kusog sin pag-iman sin mga sila kanabihan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Unin piyamong niya law sin mga ulama maksud long ni sin kaptangan niya, la udhiru hammi wala huzni illa lillahi subhanahu wa ta'ala. Di kulong niya patampalon in kasusahan iban karukaan kubot malingkan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ay bimana hihangla ko in kasusahan ko pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab Allah subhanahu wa ta'ala rin makarihil huhusayan. Allah subhanahu wa ta'ala rin makarihil solution hauno-uno partandasan niya kako. Sambil na sa dihaw po untin kisa buhi rato in Nabi Allah Yusuf alayhis salam sa tain kiaunan niya nama marinta rin dito ha Misir. Sambil yan tahaw po untin kabuhi nila halom kasanyangan. At sadta dihilan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala kabuhianan amin masanyang din diha dunya. Demikian kisah sin hambuk Nabi sin Allah subhanahu wa ta'ala amunin Yunus alayhis salam. Yunus ibn Matta alayhis salam. In Yunus demikian maklum kato tani ang kisah niya. Amuin Nabi tiyuon sin hambuk ista dakula. Bang hindi kato kaumbu atawakan gadjamina. Unin farman sin Allah subhanahu wa ta'ala. وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا وَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. Kisah sin Allah subhanahu wa ta'ala in kisah sin Nabi Allah Yunus para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idhannun long niya amunain Nabi Allah Yunus alaihi salam idh dhahaba mughadiban hawaktu man siya long niya nanaykod hakauman niya. Sabab may ta hawaktu na kauna diya aksin Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Allah Yunus magda'wa wayroon nag-iman kimahagad kaniya. Wayroon hansulag manusya in nag-iman kimahagad hapanawag-tawag si Nabi Allah Yunus alaihi salam. Dahil nasabab yan nagmaadjul ni Nabi Allah Yunus sadta nasusa siya. Sadta diugalan siya kauman niya. Law si mga ulama wal mufassirin lam yasbir alaihim kama amarahullah. Wala siya nakapagsabar hapagdakwa niya sindia akan kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kharaja min bainihim ghadiban alaihim da'ikan sadrahu bi asyanihim. Sadta gimwa sa rindun hakauman amin kauman niya mipiyagdakwahan niya ghadiban alaihim diurugalan siya tawa kauman niya. Sadta da'ikan sadrahu bi asyanihim. Masigpit indaghal niya pa mga pagmaksiyat si mga manusya hakauman niya. Nahasabab sin pagmaadjul niya ataw kan hasabab sin pagjuro niya sabab sin wayroon siya tema wayroon siya siyambag impanawag-tawag niya. Law sin Allah subhanahu wa ta'ala fadhanna an lan naqdira alayhi. In huna-huna long niya sin Nabi Allah Yunus hindi na mo silong niya tandasun. Hindi na mo long niya kipara tunatawakan tandasun inahinang niya. Amuin wala siya nakapagsabar pagdakwa niya. Dahil nasabab yan aw po unten kissa amo na lang niya inatuon siya sin Hut amuin kaumbu atawakan gadjamina. So way na si rendun halom tiyan sin Hut yan pa siya nakapangannal si inahinang niya tuy ituiron na kaamo. Amin wala siya nagsabar hapagdakwa besin dia akan kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sadda amin nanaykod siya rin hakauman niya piyasaran niya kauman niya naduljana. Wala niya diawahan atawakan piyasaran niya. Yan pa siya nakapandugan, nakapangannal fa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pa siya namung fa Allah subhanahu wa ta'ala. Panada fi dhulumat. Law sin Allah subhanahu wa ta'ala nanawag-tawag in Yunus halom sin tiyan sin Hut, halom sin katigid luman. Law sin Abdullah ibn Abbas in maksud long yan sin panada fi dhulumat ay dhulmatul layl wa dhulmatul bahar wa dhulmatu batni Hut. Imaksud long isin dhulumat din namin katigid luman, hakatigid luman long ni sin dum, sadta akatigid luman sin laud, iwan hakatigid luman sin laum sin tiyan sin Hut. Nanawag-tawag siya pa Allah subhanahu wa ta'ala, nagtasbih siya pa Allah ta'ala. Unin piyamong niya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wayroon Tuhan mapatut pagtag-ipo na nakasawunalan bot malingkan ikaw ra. Mahasut si mahating ikaw ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. Sadta nag-i'tiraf siya, nag-admit siya pawaran niya sin siya tawan niya. Sababin siya nakahinang dusa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin wala niya kya sabaran in pagdakwa niya, in panawag-tawag niya, ang mga manu si akauman niya.
Din sabab yan long sin Allah Ta'ala, fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Mustajab, kay makna mo long induaan niya, sadta liapas na mo siya rin hakasusahan. Liapas sin Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Allah Yunus sa kasusahan. Wa kadhalika nunjil mu'minin. Damikyan biyat turay sabing paglapas na mo pa mga sila bariman. Ang kanalong sin Allah subhanahu wa ta'ala haduing ayat, falawla annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yawmi yub'athun. Bangsad jalong ni inkiaunan si Nabi Allah Yunus alayhi salam, wayruun siya timasbi fa Allah subhanahu wa ta'ala. Wayroon siya nang indua fa Allah subhanahu wa ta'ala bisin dua na sabot niya kaina, lalabitha fi batnihi ila yawmi yub'athun. Tumattap siya long niya rin dito halom tiyan sin kaumbu ataw kan gadjamina sambil na sadya paadlaw kiyama. Ay bima na mahinang niya nakubul intiyan sin kaumbu yaw na tawakan istakula ayawn. Sa tatkala sinhiyangla si Nabi Allah Yunus alayhi salam, in kasusahan niya fa Allah subhanahu wa ta'ala, liapas siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Matuod pa rin ang mga kissa sin kanabihan. Sa tamari kita niyo pa kissa sin Rasul sallallahu alayhi wasallam. Hawak tuman siya naghijra, salta sin Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, duwarwa nila. Sarta inhabuli an hatay kuran nila yan, imaapas ka nila ima kuffaru Quraysh. Amuin mga Quraysh mawaya mamuhinga mamuno para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sambil hambuk waktu nakahanti sila rin doon ha Gharut Thawr. Amin sungab batu pagnganan si Gharut Thawr. Nakahanti sila rin doon iwan sin Abu Bakar tuyrum. Sarta kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam indamag iwan kasusahan na pamayhuan sin Abu Bakar Siddiq radiyallahu ta'ala an. Yan pa natimurunin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Thani ithnain idh huma fil ghar idh qala li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana. Hawak tuman yatto sila halom sin ghar in Rasul sallallahu alaihi wasallam iban sin Abu Bakar. Sadda yaw ni mga kuffaru Quraysh habuli anatay kuran nila imaapas kanila. Kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in kasusahan iwan buga hapamayhuan sin Abu Bakar as-Siddiq, unim piyamung kanya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, idh qala li sahibihi la tahzan. Ayaw kolong niya masusah. Inna Allah ma'ana. In Allah subhanahu wa ta'ala yari si masadta kato. Di nasabab yan na pagpamung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kan Abu Bakar, sin ayaw ko masusah yari si masadta kato in Allah subhanahu wa ta'ala, tagha na sadya himanungin pangatayan sin Abu Bakar as-Siddiq, nalawain kasusahan niya, nalawain buka niya, hauno-unin jumatukan nila. Sambil na sadya nalapas sila, sambil na sadya sila nakapaghijra, harap man to pa Madina. In makawa na to matakaddam din ang mga pangadjian, ang mga kissa nagkasabot sin kita niyo. In mga sila kanabihan, kanungnungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, hiyangla nila inkatan kasusahan nila. Hiyangla nila inkatan problema nila. Hiyangla nila inkatan partukasan kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tudjumat to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inyat to na hinang sabab. Kaya lapas nila. Nakauno-unuhan in kasusahan problema sin kita niyo. Ha mga problema sin kanabihan nakauna. Agun di hikaabay in problema mo, in problema sin ako, in kasusahan mo iwan kasusahan sin ako, hakasusahan jima to hama kanabihan na kauna. Di nasabyan in puntukan mahinang sabab, humusay in kasusahan, in problema hakabuhi sin kita niyo, banga pawila hiyang la na to fa Allah subhanahu wa ta'ala, in katan pakaradyaan sin kita niyo. Nasabot sin Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, lam ya'til huzna fil Qur'ani illa manhiyan anhu kaqawlihi ta'ala wala tahinu wala tahzanu aw manfiyan kaqawlihi fala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Long sin Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala in kalima hazan atawakan huzun dun halaw man sin Qur'an amin nasabot sin Allah subhanahu wa ta'ala dua rin bubutangan niya. Doon naka pianglangan sin Allah Ta'ala atawakan niyapihan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pianglangan sin Allah Ta'ala masusakitan niyo. Bena sin farman sin Allah Ta'ala wala tahinu wala tahzanu. Ayaw kamu panghinaan ng loob sambat simbahasa. Ayaw kamu lammahan.
ayaw ka mo masusah. Diya kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, kan liang kita niyo sin Allah ta'ala, in masusah kita niyo, sin pakaradyaan na to rin di dunya. Damikyan manfiyan, niyapihan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sin kabtangan niya, fala khawfun alayhim wala hum yahzanun. In mga sila, yaw na pamando sin Allah subhanahu wa ta'ala, wayroon na kabugaan nila, sadta wayroon na kasusahan nila. Law sin Imam Ibn al-Qayyim, magmaksud long niya, awin na nga nasabot sin kita niyo kaina, magmaksud long niya sinin parkala kasusahan, la maslahata fihi lil qalb. Wayroon long niya maslaha, karayawan, madawhat sin kita niyo rin doon ha parkala kasusahan. Wayroon amin kasusahan, wayroon maslaha, karayawan, samat simba sa maidudulot, doon ha pangatayan sin kita niyo. Sa sumagawa, mga pabilin mano siya halong kasusahan, lumamay pangatayan niya. Lumamay pag-iman niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nasabab yan suway na tutuyuan iganin kasusahan, halong simbigi jantung sin kita niyo. Sadta, long sin Imam Ibn al-Qayyim, wa ahabbu shayin ila syaitan, an yahzun al-abd al-mu'min. Inlawi kalasahan sin syaitan, bang apabila long niya, masusana long niya, ipon bar-iman. So, bang apabilin hambuk bar-iman, nasusa siya, at wakan dia tungan siya sin kasusahan, lumamanain pangatayan niya. Lumamanain pag-iman niya fa Allah subhanahu wa ta'ala. Maluhay na siya sa satun sin syaitan. Maluhay na siya higong hagasan sin syaitan. Maluhay na siya marara sin syaitan. Di nasahab yan, suway na tutud ikan, in parkala kasusahan alom sin pangatayan na to, hasupaya di makiwad, in pag-iman na to fa Allah subhanahu wa ta'ala. Uno-uno parkala kasusahan lupahon na to na. Sambat simbaha sa mag-move on na kita niyo. At tawakan sumung na kita niyo paunahan. Yung problema kay wanan mano siya, sambat simbaha, sa di sila makaget over. Hauno-unin jima to kanila nagkauna. Na mga pabila kung mawaya sumanyang in pangatayan mo, uno-uno problema mo, suway ko mag-move on na. Suway ikaw, sumung na paunahan. Move forward sambat simbaha sa hasupaya maigna in mga parkala, amin kasusahan sin ikaw. Damikyan long sin Imam Ibn al-Qayyim, wa qad ista'adha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam anil huzn. In kiaunan sin Rasul sallallahu alayhi wa sallam, nagpatilibon siya rin haparkala kasusahan. Hadwa sin Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan. Ya Allah, magpatilibon ako kayo mo din ha, kasusahan iban sin karukkaan. Tanda sining parkala ini, wayroon amuin madawhat sin kita niyo karayawan din kanya. Sa sumagawalong sin kaywan ng ulama, imapatutlong niya pagmasusahan sin kita niyo, amo ni pag-akhirat na to. Suway na to, kita uning ginhawabaran na to. Banga pawila na paragbus tarawah yung mga parkala pag-ibadat na to fa Allah subhanahu wa ta'ala. Amoy mahinang sabab hikadawhat na to sin sulga niya. Banga pawila wala na to, na paragbus sin pag-ibadat, suway kita niyo magmasusa. Imaksud sin pagmasusa rin di amoy mga parkala dunya. Parkala paryasan dunya, suway kita niyo di magmasusa. Minsan sila malawa. Sa sumagaw mga pamilya, parkala pag-ibadat, doon nakawala ko nakapag-ibadat at ka nagpahil-pahil ko pag-ibadat mo, suway mo yan pagmasusahan. Damikyan mga pamilya, kawala nakapangayo, kaampunan, tawbat fa Allah subhanahu wa ta'ala, mga pagdusahan mo, suway ko magmasusa. Suway mo pagmasusahan ng parkala, amin wala ko nakapagtawbat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mayta, dugaing parkala pag-akhirat, dugaing parkala pag-dunya. Suway na tutuon muhutun, pagtuyuan, inadlaw akhirat. Hinangon na to in kataan sabab hasupaya madawhat na to in ulong iban karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan sugpat sin kabtangan sin Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, al-huznu yud'iful qalb. In kasusahan, mahinang sabab lumammalong in pangatayan. Wa yuhinul azam, damikyan hilangan niya in kagawgot sin pangatayan. Hilangan niya in katutug sin pangatayan. Aun waktu misan biyari inintukas sinamuktaob, banga pawila siya datungan sin parkala kasusahan, maluhay siya marara. Maluhay siya kumiwad. Amuyat tuin kangian sin parkala kasusahan. Wayadurrul irada. Damikyan in kasusahan mahinang sabab, makamudarat siya pagbaya sin manusia. Sabab aun waktu mawaya na ko magsambat sin nasabot na to kain na mawaya na ko sumung paunahan, sa sumagawa banga pawila, masimasun mo tiyutum tumin kasusahan mo, amuyat tuy mahinang gaggat,
mahinang mo amin hindrance di ko makasung paunahan. Wala shay'a ahabbu ila syaitani min huznil mu'min. Sa tawayroon din ha mga parkala, in labi kalasahan, labi kakuyagan sin syaitan, in buat malingkan mga pawila, masusanain hambuok, bariman fa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nasabab yung mga palangungan sin kami hapag iman, myulya kamo sin Allah. Mga pawila ko mawaya malawa in kasusahan mo, halaw man sin pangatayan mo, bena sinasabot na to kaina, suway mo hihangla, in kasusahan mo, in katan problema mo fa Allah subhanahu wa ta'ala, inyat tumahinang sabab, sumanyang humayang in pangatayan mo. Farman sin Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. In kiaunan long niya si mga sila bariman fa Allah subhanahu wa ta'ala, sadda wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, tiyahayang nila yung pangatayan nila sin pagtumtum pagzikir fa Allah subhanahu wa ta'ala, hiyangla nila yung katan pakaradyaan nila fa Allah subhanahu wa ta'ala. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub, bukun kalong niin pagzikir pagtumtum fa Allah subhanahu wa ta'ala, mahinang sabab humayang sumanyang in pangatayan. Di nasabab yan mga pabila ko nasususa, mabaya ko sumanyang pagzikir ko pagtumtum ko fa Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan nasabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadith din kan Abu Sa'id al-Khudri karidaan sa sin Allah ta'ala, namung in Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma min shay'in yusibul mu'min min nasabin wala hazanin wala wasabin hatta alhammu yuhimmuhu illa yukaffirullahu bihi anhu min sayyiatihi. Rawahu al-Bukhari wa Muslim wa Ahmad wa Tirmidhi. Law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wayroon din ang mga pakaradyaan amuin diatunganin hambuk mariman fa Allah subhanahu wa ta'ala, doon na kalong ni simparkala kalamma, doon na kasimparkala kasusahan, atawakan diatungan siya sakit, atawakan diatungan siya simparkala ami magkarukkaan siya, inbuat malingkan long ni inyat tumahinang sabab hikakiparat sin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga pardusahan nagkahinang niya. Mga pabila ko diatungan sin kasusahan, diatungan ko sin sakit, diatungan ko sin kalamma, ingatain yan damikyan mahinang sabab kiparaton sin Allah ta'ala mga pardusahan mo. Sa sumagawalong si mga ulama, in pardusahan din dia mo rin mga pardusahan siwi-siwi, di niya maraatawakan, di niya makifarat yung mga pardusahan dakula. Sa sumagawa mapatut suway na tutud pagtawatan fa Allah ta'ala mga pawila dusa dakula fa Allah subhanahu wa ta'ala. Kahinapusan mga palanggungan sin kami pag-iman, kumawa kita ni maniu tiyo din ha mga dua sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amin mga pawila siya datungan kasusahan, unin naman yung pagbasahon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadith panagnaan kay riwayat ti Aisha radhiyallahu ta'ala anha, long niya namungin Rasul sallallahu alaihi wasallam, idha asaba ahadukum ghammun aw karbun falyaqul Allahu Allahu Rabbi la ushriku bihi shay'a. Long sin Aisha radhiyallahu ta'ala anha, long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang apabila long niya datungan in hambuok din kanyo sin kasusahan, iwan sin kasigpitan, mamung siya Allahu Allahu Rabbi la ushriku bihi shay'a. Allahu Allahu Rabbi la ushriku bihi shay'a. Allahu Allahu Rabbi la ushriku bihi shay'a. Imakna niya Allah subhanahu wa ta'ala yung piyagtatag-ipunan ko sa di ako magsyirik kanihan sulag uno-uno. Inyat tumahinang sabab halulayon dihilan huhusayan sin Allah subhanahu wa ta'ala in kasusahan inyana na mo amin kasigpitan din nun haloman sin jantong mo. Damikyan din ang mga dua sa rayaw-rayaw, amunin dua sin Nabi Allah Yunus alayhis salam, amunin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wayroon Tuhan mapatut pagtag-ipunan nakasawunalan buat malingkan ikaw raya Allah mahasud si mahatinggi sadta in ako din bilang ako rin ha mga sila tauan niya. Awi mag-i'tiraf ko, mag-admit ko pa Allah subhanahu wa ta'ala sinini ko bardo sa ko kanya. Damikyan din ang mga dua sa rayaw-rayaw sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhul wa dal'id daini wa ghalabatir rijal. Imakna niya, ya Allah magpatilibon ako kay mo dain hakarukaan iwan sing kasusahan,
iban din hakalamma, iban sin kalisu, iban din habuka, iba atawakan damag, iban sin parkala kakuriput, wadal iddain damikian amuin malubog atawakan mahipu ko sin utang, wa galabatir rijal damikian magpatilibon ko pa Allah subhanahu wa ta'ala sin kalungkupan kau sin mga manusia. Inyari din ang mga dua sa rayaw-rayaw sin Allah, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Damikian dua sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Ya Allah, ya Tuhan namo, piyagtatag-ipunan sin kami. Alayka tawakkalna, kay mura kami nagtatawakkal. Sadda kay mura kami mangayo kaampunan. Sadda kay mura kami dumatong haadlaw mahuli. Ikaw rin uyan namo haadlaw mahuli. Kahinapusan din ang mga dua sa rayaw-rayaw sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, Hasbi Allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Mamarahin ka kuin Allah subhanahu wa ta'ala, wayroon Tuhan mapatut pagtag-ipon na nakasabunalan ba't malingkan siya ra. Sadda kaniya kung magtawakkal, sadda siya in Tuhan, siya in tag-amulahi, siya in sa lagu-lagu amulahin arash sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inyari din ang mga dua sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hindu niya katutan niyo, reviewon niyo ra kumaning video, mga pawila mabaya niyo dungon magbalik, in mga dua ay nihisulat sin kamo. Insya-Allah subhanahu wa ta'ala inyari, mahinang siya sabab hasupaya mahalulay. Karihilan kita niyo huhusayan, hauno-uno parkala problema, uno-uno kasusahan, nagjato, atawakan jimatu hakabuhi sin kita niyo. Sadta kay napusan, mga palangungan sin kami, mga palangungan sin kami bariman, mula kamo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hadith sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ila Allah fi ar-rakha'i ya'rifka fi shiddah. Pagpakilakaw fa Allah subhanahu wa ta'ala, halaw mga pabilakaw yan, halom kuyag. Mayta, sawing kamatauran din ang mga manusia, mga pabila sila halom kakuyagan, halom kasanyangan, kalupahan nila bang isyu nagdihil ka nila sin kakuyagan ni magkasanyangan. Dinasababan niya ko bariman, pagpakilakaw fa Allah subhanahu wa ta'ala, hawak to ko hakahayangan, iban hawak to ko hakasanyangan, ya'arif ka fi shidda. Kilahon ko sin Allah subhanahu wa ta'ala, banga pabila ko yan halom kasigpitan. Yan din doon sadda mo sin Allah subhanahu wa ta'ala, banga pabila ko datungan dagpakan sin parkala kasigpitan. Dinasababan mga jama'a bariman, mga palangungan sin kami pag-iman, milya kamo sin Allah ta'ala, bangman aw nakawa na to pangadjian, iban matakaddam ha mga pangadjian nagkasabot sin kita niyo, insyaallah subhanahu wa ta'ala inyat tumapakay sin kita niyo hasupaya mahalulay, hasupaya mahusay in problema, in kasusahan niya na nam sin tiap-tiap din katutan niyo. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, wa astaghfiruka wa atubu ilayk, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.